Yes, nibyo ni amakuru agezweho nonaha, ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse na Perezida Tshisekedi na leta ya Kinshasa ubu tuvugana amabanga yabo menshi yamaze kujya hanze. Zimwe mu mpapuro z'amanyanga, amatiriganya, ibyo Tshisekedi byose yagiye akora agakomeza kugenda byegeka kuri M23 ndetse n'ibindi bisa naho ari ibitangaje cyane byamaze kuvumburwa. Ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kumukaraba. M23 ishobora kuba igiye gukorana ubucuruzi bukomeye cyane ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi hakaza kubaho igitutu icyo ari cyo cyose gishobora kujya ku gisirikare cya leta ya Congo ndetse na Tshisekedi muri rusange, mu gihe M23 yo ishobora kuba igiye kongera kubona agahenge. Ibi byose ndabikubwira muri aya makuru, ndabifite uraza kumva amabanga akomeye cyane ya Tshisekedi yamaze kujya hanze. Benshi bemeza neza ko ubu none ashobora kuba yirangije, nyuma y'uko bivugwa neza ko bishobora kuba byashyizwe hanze na bamwe mu bakora mu biro by'umukuru w'igihugu ku kagambane gakomeye cyane. Ubu tuvugana bisa naho M23 yatangiye kubona neza ko itaruhiye ubusa ndetse ibyo yakomeje kurwanirira ukuri gushyira ku gatsinda. Ibi ndabikubwira ndabifite cyane muri izi nkuru, uraza kumva ibijyanye n'amabara ya leta ya Kinshasa. Ariko kandi nitujya mu bya diplomasi, mbere yuko tujya mu makuru agezweho ku miripuko ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndabanza nkujyane ku butaka bw'u Burundi nkubwire neza ko nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye utetsa igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira telefone zigera kuri 3 zimuburira ndetse zimubwira amagambo akomeye cyane yamushyize kuri pressure ndetse kuri ubasa n'uwicariye intebe ishyushye. Muribaza ngo aya ni amagambo ki na yahe uyu mugabo yabwiwe kugeza ubwo yisanga ari ku gitutu gikomeye cyane? Ibi nabyo turabifite cyane kubwira nanone iby'ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi ndetse bafatikanyije na Wazalendo bageragezaga kongera kubohoza iki gice cya Pwezero ngo bakisubize gisubire mu maboko yabo, ariko bikaza kurangira bibaye impfabusa bitabakundiye. Ibi byose turabifite cyane. Duhere kuri iyi nkuru, twavuga neza ko ari imwe mu nkuru zigezweho nonaha ziri gutrendinga, ziri kugenda zivugwa, bisobanura byinshi cyane ku bijyanye n'iby'urugamba ndetse zikaza kwerekana aho Tshisekedi kugeza ubu ngubu ahagaze ku bijyanye no kuba yamaze kwivamo, ndetse benshi bemeza neza ko bamugambaniye ari bamwe mu bakora mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru abigaragaza. Amwe mu mabanga bivugwa neza ko ari amabanga yari yarahishwe igihe kinini cyane yamaze kuba yajya hanze. Ubu tuvugana impapuro zirimo ziracicikana, ibyo Tshisekedi byose yapanze ndetse nabo babipanganaga barimo perezida w'igihugu cy'u Burundi, perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo, aba bose bari muri iyi dosiye cyane, ndetse na perezida w'igihugu cya Angola. Aba bose bari barapanze umugambi wo guhuriza hamwe igisirikare kugira ngo batsinture M23, ariko kandi icyateye abantu ubwoba no kwibaza nuko mu migambi yabo hari ukumara abanyamurenge mwabira bice kugira ngo ariho bagira ibirindiro by'izi ngabo zabo, ndetse ngo bakashyira umutwe w'ingabo udasanzwe ushobora gukora itandukaniro ku buryo bukomeye cyane, ukirukana M23 hariya mu mujyi wa Goma, ukabirukana mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice bitandukanye nk'uko iyi pura yari imeze. Ndetse bisa nkaho nta mpuye na nkiya bari bafitiye abaturage batuye mu ibice, bo bagomba ngo kumeneshwa, ndetse bisa naho uyu mugambi aba bose bawuhurijeho. Ariko nibura byamaze kugaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu batanze bimwe mu bitekerezo bikakaye cyane byo kuhamara abanyamurenge. Abanyamurenge benshi bibazaga impamvu ibice byabo byibasirwa na drone bikaraswa, ndetse kugeza ubwo benshi bagiye bahunga abandi bakahasigara. Bisa nkaho tageti y'iki gisirikare cya leta ya Congo n'u Burundi ndetse n'izi ngabo zagiye ziza, ngira ngo twagiye tubabwira amakuru akomeye cyane y'ingabo za Angola zagiye zigwa kuri ubutaka bwa leta ya Congo, by'umwihariko mu ibice bigana mu Minembwe na Mikenke. Kumbi yari ya migambi yabo, nubwo yabapfubanye intare za Sarambwe zikabasha kubahagarika, ndetse
abenshi boherezwaga mu gihugu cyabo bamaze kuba imirambo, ibyanateje ikibazo gikomeye cyane muri Angola, aho igitutu cyaje kuri perezida bamubaza impamvu abasirikare b'igihugu ari kubohera muri iyi mirwano. Umugambi rero wamaze kumenyekana ko aba bari baramaze kuwunoza ndetse baramaze kugenda bagaragaza ibisa naho ari ubugome ndengakamere bwo kuza kwica ndetse bakamenesha bariya abaturage, uretse ko M23 ndetse na Twirwanaho bakomeje kugenda bahagarara mu birindiro neza ndetse bakagerageza gukora uko bashoboye. Ubu tuvugana bisa naho Minembwe ibitakibukwa. Ubu tuvugana rero ibi nibyo byamaze kuba bishyira ubwambure hanze nk'uko twabivuga mu yandi magambo, bisa nkaho ibya Tshisekedi byose byamaze kugaragara. Pura yari afite ubugome ndengakamere ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwe bavuga neza ko ibi bigomba kumugeraho ndetse nawe akaba muri bamwe mu bagomba kubiryozwa. Benshi baravuga neza ko ubu iki gisirikare cya leta y'u Burundi gishobora nacyo kuza gushyirirwaho ibihano bikomeye ndetse binakakaye cyane. Nibura bamwe bavuga neza ko ibi byaha by'intambara byakozwe n'izi ngabo z'u Burundi ndetse bigakorerwa hariya ku butaka bwa Kongo bisa naho ari ibyaha bikakaye cyane kandi bifashishijemo intwaro ziremereye cyane zarashwe mu baturage mu bihe bitandukanye. Bisa nkaho Tshisekedi imigambi ye yose yagiye itagerwaho, ariko puraze zose zamaze kumenyekana. Aho niho rero bamwe batangiye kuvuga neza ko uwashyize aya mabanga hanze ashobora kuza kwicwa mu gihe yabamenyekanye. Batangiye kunugwanugwa bamwe bo mu biro by'umukuru w'igihugu nyine ko aribo bashobora kuba bamaze kuba bashyira aya mabanga hanze ku bushake, kandi kugira ngo Tshisekedi bakomeje kugenda nawe basa naho batishimira imiyoborere ye, batifuza ko yongera kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo akomeje igisa naho ari propaganda zo kugira ngo ahindure itegeko nshinga, uyu mugabo bisa naho nabo bayoborana ndetse bamuba hafi cyane batangiye kuba bamurambirwa cyane, kugeza ubwo batangiye gushyirira amwe mu mabanga hanze ndetse amabanga ashobora kumucisha umutwe ndetse ibyo apanga byose bikaza kugenda abirangira. Ubu tuvugana rero M23 yabonye byinshi cyane nk'ibimenyetso ishobora gushyira ku meza kugira ngo baze kongera kwerekana neza ko urugamba barimo ari urwo kubohora ndetse no gusevinga abaturage bitandukanye na Tshisekedi, hubwo ufite umugambi na pura zo kubica afatikanyije n'ibi bihugu ndetse n'izi ngabo namaze kukubwira ziganjemo ingabo z'u Burundi, dore ko arizo ziri kugaragara ku bwinshi kuri ubu butaka bwa Kongo. Ni drone za M23 zimaze guhitana abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Amakuru aragaragaza umubare munini cyane kuko bisa naho aba basirikare basanzwe aho bagombaga kuba bahuriye ndetse mbere yo kwerekeza aho bagombaga gupangwa ku rugamba. Amakuru aravuga neza ko igisa naho ari kampu y'abasirikare b'Abarundi bamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'izi drone zigera kuri 2 zo mu bwoko bwa kamikaze za M23 zagurukijwe n'aba basore babarizwa mu itsinda rishinzwe ibijyanye no gukoresha izi ndege mu mutwe wa M23. Ibi rero byari bigamije gutanga isomo ku ngabo z'Abarundi zisa naho zamaze kugenda zumva neza ko arizo zifite imbaraga muri uru rugamba, ariko bikomeje kugenda bigaragara ko M23 ikomeje kugenda ibacisha bugufi, nayo ikabatungura ikanakoresha ibijyanye n'ikirere, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo muri iyi minsi ibijyanye no gukoresha ikirere bisa naho byabagoye kuko ibikoresho byinshi cyane byamaze kwangizwa ndetse ibindi birafatwa. Indege nyinshi zagiye zihanurwa ndetse bigaragaza neza ko umwanzi asa naho yagiye abashegesha ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya M23 gise gifata umwanzuro wo gukoresha izi drone ndetse mu gihe ingabo z'Abarundi zitatekerezaga neza ko hari drone ishobora kuza kuguruswa na M23 maze ikagira no muri ibi bice byabo. Aka ni akantu gasa naho ari agatirike M23 yakoresheje itunguriza ingabo z'Abarundi cyanatumye habwa umubare munini cyane w'ingabo z'Abarundi. Liste y'izi ngabo z'Abarundi imaze kugwa kuri ubutaka yamaze kugenda yoherezwa hakurya ku butaka bwa Gitega, hani ku butaka bw'u Burundi asanzwe hakorera umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uyu kandi akaba ari nawe ukomeje kuba umujyanama mukuru wa perezida Tshisekedi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana rero abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bakomeje kugenda baririra ndetse ayo kwarika nk'uko amakuru abigaragaza. Ibimenyetso byinshi cyane byerekana neza ko ingabo z'u Burundi zisa naho zamaze kugenda
kugenda zitsindwa urugamba mu bice bitandukanye, ariko kandi ibimenyetso bindi bigaragaza neza ko umujyi wa Uvira intare za Sarambwe zatangiye kuwinjiramo nabyo byamaze kugenda abijya hanze. Abaturage baherereye muri uyu mujyi wa Uvira baremeza neza ko ubwoba n'igihunga ari byo biri kurangiza ingabo ziwukontorora, ni ukuvuga ingabo za leta ya Kongo ndetse zifatikanyije n'igisoda cy'u Burundi, hakazamo abasirikare ba Wazalendo benshi cyane nabo babarizwa muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zawo. Gusa mu nkengero haba abasirikare ba Wazalendo bamaze gusa naho bakuyemo, kuko ibyabo byari ugusahura ndetse no gufunga imihanda bakoresheje amabariyeri. Ibi byose M23 isa n'iyamaze kongera kubikuraho maze inzira zikaba nyabagendwa, ariko abaturage benshi bavuga neza ko izi ngabo zisa naho ziri guhuzagurika zikanga baringa buri kanya, kuko bamaze kumenya neza ko intare za Sarambwe zifite bamwe mu batasi bakomakomeye bamaze kwinjirira uyu mujyi. Ibintu rero bikomeje gutera ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Amakuru atugera haravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi nikimara kwemera urupfu rw'abasirikare babo bishwe n'izi drone za M23 ku rugamba, bishobora kuza gutuma igisirikare cy'u Burundi cyemera kujya mu isoni nyine ndetse n'ikimwaro, bakaza gufata imibiri y'abasirikare babo, kuko ubu tuvugana naho bari bakambitse twakita nka kampu cyangwa se ikigo gitoya cy'izi ngabo z'abarundi. Iki nacyo cyamaze kwigarurirwa nk'uko amakuru abigaragaza. M23 ikimara kuhatera ikoresheje drone, abasirikare benshi cyane bari bahari. Amakuru yemeza neza ko bafashe umwanzuro wo kwirukanka amasigamana bava muri ibi bice bita byigarurirwa n'intare za Sarambwe. Ubu tuvuga n'ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bari kurwana bakoresheje imbaraga zose ngo barebe ko bakisubiza ibice bya Puezero. Kuva abarundi baza gukurwa muri Puezero ndetse bagakurwamo 100% n'igisirikare cya leta ya Kongo, bisa nkaho umusada ndetse n'ibindi byose bakiraga bitari kubageraho, ndetse n'ibyabagiragaho bikabageraho bigoye ndetse nanone bituzuye nk'uko amakuru abigaragaza. M23 ikimara gufata umwanzuro wo kwinjira hano muri ibi bice bya Uvira ndetse ikaza gufata na Puezero, bisa nkaho yari yamaze kunoza umugambi wo kuburizamo imbaraga zishobora kuza guturuka inyuma zije gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu tuvugana benshi bari kwemeza neza ko aho imirwano igeze Tshisekedi icyo yakora ni kimwe n'ukwemera ko uru rugamba yarutsinzwe ndetse yagaritswe, maze akaza kwicara ku meza akemera ibyo asabwa, kuko yanze gukora ibyo yasabwaga mbere urugamba rutarakomera, maze ngo M23 nayize kugira izi confidence zikomeye cyane, maze itangiye kuba yakorana n'ibindi imiryango ishinzwe amahoro ku isi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubu tuvugana rero M23 imaze gusa naho yatsinze Tshisekedi mu bijyanye na politiki. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo amakuru arabagaragaza basa naho batagifite morale ku rugamba, bisa naho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gucika intege mu buryo bwose bushoboka nk'uko amakuru n'ibimenyetso bikomeje kugenda bibigaragaza. Ariko benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu uretse impfu z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo, ubundi ibindi byose biri ku murongo prime ndetse n'ibisa naho ari agahimbaza musiki biri guhabwa aba basirikare kugira ngo barebe ko bashobora kwitwara neza mu bijyanye n'urugamba, ariko byagoranye cyane. Hakurya ku butaka bw'Igitega, aha ni mu bice bisanzwe bituwemo na perezida w'igihugu cy'u Burundi, amakuru avuga neza ko naho bitameze neza, kuko bisa naho abarinda umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko n'ibindi bice bikomeye cyane by'ingenzi hariya byatangiye kugenda byongerwaho abasirikare bashya ku ngoro y'umukuru w'igihugu hose, nk'uko amakuru abigaragaza neza ko General Neva asa naho atizeye bamwe mu bayoborana iki gihugu, yemeza neza ko isaha ku isaha bashobora kumucunga ahugiwe mu bikorwa bitandukanye, bakaza kugenda bamutembagaza ku butegetsi nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ubu tuvugana rero hano ku butaka bw'u Burundi neza amakuru avuga neza ko ibintu bitameze neza cyane, kuko umukuru w'igihugu akomeje kwikanga ibisa naho ari bigamije kumuhungabanya umutekano ndetse no kuba bamuhirika ku butegetsi nk'uko nawe ubwe akomeza kugenda abyivugira. Leta ya M23 ni ukuvuga neza ko ari cyo kintu kigezweho nonaha. Inama zirimo zirakorwa za hato na hatoya. M23 yakomeje kugenda icanga ikarita za politiki ndetse bisa naho Tshisekedi ari kuyoberwaho biri kunyurira, ndetse na bamwe mu bashinzwe imipaka ndetse n'ubusugire bw'ibihugu bisa nkaho bamaze kumva filozofi ya M23. Benshi bati wenda aba baturage batuye muri ibice bashobora kuza kugira agahenye ndetse bakagira amahoro mu gihe M23
gatatu yaba yemerewe kugira ikimeze nka leta yayo, mu gihe ariko Tshisekedi we ibi atabikozwa. Nyamara bati ibi arabyemera ku kibi n'ikiza kuko asa naho nta mahitamo afite. Bati se ko none yatsinzwe ku bijyanye n'urugamba ndetse akaba yaramaze no gutsindwa mu bya politike na diplomasi, iki gisigaye kugira ngo Tshisekedi yemere ko yaza gutanga amahoro maze ma 23 ikaza kugira icyitwa Kivu Republic cyangwa se Volcano Republic nk'uko bamwe bakomeza kugenda babivuga. Ubu tuvugana haravugwa igisa naho ari imyanzuro ya nyuma iri kugerageza gufatwa kugira ngo benshi basobanukirwe ibijyanye n'ibyo Tshisekedi yakomeje kugenda acamwa amarenga byo gukorana n'ibihugu bitandukanye kugira ngo bimuhe abasirikare ndetse n'ibikoresho by'ubutasi azifashisha mu kurwanya ma 23. Nyamara uru rugamba amaze hafi imyaka 2 irenga arwana bisa naho rwamunaniye. Kuri ubu rero igishoboka benshi baravuga neza ko ari ukuza kugaburamo maze bamwe bakagira igice cyabo abandi cyabo maze akazarebwa ushobora kongera kwendereza mu gihe haba hari Kivu Republic leta yigenga ma 23 ndetse hari na DRC cyangwa se Kongo isanzwe nk'uko bigaragazwa, maze uzagerageza kuba yakongera gushotora ndetse ashoza intambara kari we uzafatwa nk'agashoza ntambara ndetse akaba ashobora kuba yahanwa nk'uko bitangazwa. Ibi rero benshi bavuga neza ko biri kugerageza gushyirwa mu bikorwa ndetse bikomeje kugenda byitambikwa na Tshisekedi ukomeje kugenda anyura ku ruhande akagira ibyo yemerera bamwe mu bashinzwe ibi ngibi, ndetse ariko bimwe bakavuga neza ko n'ubundi finaloma biza kurangira ukuri gutsinze ndetse bikaza kurangira ukuri kubonye ubutabera. Ndetse nk'uko bigenda bivugwa hakomeje kwibazwa ikibazo cy'ingabo z'abarundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo z'abarundi nazo ari kimwe mu bibazo iki gisirikare cya Kongo gifite ndetse n'ubutaka bwa Kongo muri rusange, kuko izi ngabo z'abarundi zaje kuri ubutaka kuri diru bivugwa neza ko yasinywe hagati ya Tshisekedi ndetse na General Neva utegetse igihugu cy'u Burundi, ariko ibi byose bikaba byaragiye bisinywa ndetse bikaba bibamo imikoranire ikomeye cyane yo kwica abanyamurenge ndetse n'abandi nk'uko bitangazwa ko kiriya gice batuyemo bemeranyije ko bazakigira ibirindiro bikomeye by'ingabo by'umutwe mushya bazashinga. Ibi rero byananiwe kugerwaho ndetse ingabo za twirwanaho nazo zikomeza kugenda zirwana kuri gakondo yazo. Kugeza kuri ubu rero haravugwa igisa naho hari ingabo z'abarundi zishobora nazo kuza kwirukanwa kuri ubutaka bwa Kongo igitaraganya, ndetse hakaba hashobora gukurikirwa n'ibihano bikakaye cyane bisa nkaho igisoda cy'u Burundi cyakoze ibitandukanye n'ibyo cyari gukora. Abasirikare b'u Burundi ni benshi ndetse ma 23 nayo mu bubika ifungira imbohe z'intambara ibitse benshi cyane. Ibi nabyo bikaza kuba ibimenyetso bigaragaza neza ko abarundi bahombeye byinshi cyane muri iyi mirwano, akaba rero mpamvu bivugwa neza ko banze kuyivamo, ariko kandi n'ubundi nabo nta mahitamo bafite nk'uko amakuru bigaragaza, mu gihe ma 23 yamaze kuba igaragaza neza ko mu bijyanye na politiki na diplomasi iba icanye ku maso itazi iby'urugamba gusa. Ikigamijwe ni amahoro, mu gihe Tshisekedi wasa naho ahora ashaka intambara, atifuza kuba aba baturage baza kugira ubwigenge ndetse bakagira amahoro nk'uko bagiye babimusaba mu biganiro byagiye biba mbere, nyamara agakomeza kugenda yinangira umutima akavunira ibiti mu matwi. Ubuyobozi bwa AFC ma 23 Alliance Fleuve Congo bwongeye kugaragaza neza ko icyo bifuza ari amahoro y'abaturage, kandi bagaragaza neza ko ibikorwa remezo bakomeje kugenda bakorera abaturage bakomeje kugenda babyishimira bitandukanye n'ibice bikontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo bimaze imyaka irenga 80 nta gashya nta kintu gisa naho ari igikorwa cy'iterambere kigeramo. Noneho byatangiye kuzamba ku ngoma ya Tshisekedi, aho bivugwa neza ko ibikorwa byose by'iterambere byagezwe ko kuri ubutaka bwa Kongo nta na kimwe Tshisekedi yagizemo uruhare, dore ko benshi bavuga neza ko yitwaza ko ari mu ntambara, nyamara akirengagiza neza ko izi ntambara ahanini ari uzigiramo uruhare rukomeye cyane kugira ngo zikomeje kugenda azifata uru rwego ziriho kuri aka kanya. N'amakuru kandi asobanura neza ko ubu tuvugana rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda agerageza guca
aca hirya no hino kugira ngo aburizemo imigambi ya M23 irimo yo kugarura amahoro kuri ubu butaka, nyamara bakamwereka neza ko n'ubundi Sinaroma bizarangira ukuri gutsinze nubwo kwatinda. Abaturage batuye mu bice bya Minembwe, Mikenke by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bo basinyweho n'abarundi ko bagomba kubarimbura. Aba nabo bakomeje kugenda bavuga neza ko Imana ikibashyizeho akaboko ndetse ifatikanyije n'izi ngabo zabo za twirwanaho zikomeje kwandagaza ndetse zikubitira hareba inzego izi ngabo z'abarundi ziyemeje kuza kubagabaho ibitero umunsi ku munsi. Vuga neza ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu mishinga ikomeye cyane yanzuye gukorana na M23 ari nayo ifite ibice bya Kivu zombi, kandi akaba ari byo bice bibarizwamo amabuye y'agaciro menshi cyane, by'umwihariko za Rubaya na za Masisi n'ibindi bice bitandukanye, za Nturo na za Kirurirwe no ku Mushaki n'ibindi bice by'ingenzi bibarizwamo amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana imikoranire bivugwa neza ko yamaze kugenda yemezwa hagati ya M23 ndetse n'iyi leta ya Washington nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibi rero bikaza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane Tshisekedi ndetse n'iyi leta ye ya Kinshasa ndetse n'abamugira inama barimo Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ibi se bigenze bite? Mbese benshi baribaza uko ibintu bihindutse kuri uyu munota. Iyi bisa nkaho ari imwe muri deal zikomeye cyane zishobora kuza guhangayikisha Tshisekedi, ariko benshi nanone bakibaza uko bihindutse ku munota wa nyuma, mu gihe benshi bumvaga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza kugenda isinya amasezerano y'imikoranire ndetse n'ubucuruzi n'iki gihugu cya Kongo, nyamara bikaza kugaragara bibaye nkaho hakozwe ikintu cyitwa lobbying mu buryo utakekaga. Ubu tuvugana rero amakuru aturuka ku butaka bwa Kongo aravuga neza ko igice icyo ari cyo cyose kirimo amabuye y'agaciro gishobora kuza kuba kiri mu bice M23 ikontorora, kigiye kuza kuba gihurirwamo ubucuruzi bukomeye cyane, aho bivugwa neza ko Alliance Fleuve Congo, uyu mutwe wa M23 ushobora kuba wamaze kuba waca inyuma ndetse ukaza kwerekana uburyo uzakorana bya hafi na Tshisekedi, maze Tshisekedi uteganyije uko bazabanza kurwanira urugamba rwo kwigarurira za Rubaya n'ahandi. Ibi rero Amerika ikabisa naho itashatse kubyumva cyane, ikaza kuba ihitamo gukorana n'uyu mutwe wa M23. Ese ibya Kivu Republic byo bimeze gute? Benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko nta kuri kwa nyako kurashyirwa hanze, ariko ibimenyetso byamaze kugenda bigaragazwa ko Tshisekedi asa n'uwamaze kugenda aterwa uw'inyuma n'ibi bihugu bikomakomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugenda igaragaza neza ko inyotewe n'amabuye y'agaciro aherereye mu bice byo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko kandi bikaza kurangira bisanza menshi ari mu bice M23 yamaze kwigarurira, kandi ikaba yarabaye ibamba, ivuga neza ko idashobora kuva muri ibi bice uko byagenda kose. Ubu tuvugana rero akomeje kumvikana ibisa naho ari ubwoba bwatangiye gutaha Tshisekedi ndetse n'inshuti ye magara Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bahuriza hamwe umugambi wo gushyigikirana muri iyi ntambara, nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho kigaragaza intege nkeya muri diplomasi na politiki, mu gihe no ku rugamba bakomeje kugenda batsindwa. Kuri ubu hakagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko bisa nkaho Donald Trump ndetse na Amerika bamaze kugenda basa nabaho bari guca inyuma ku buryo bukomeye cyane iyi leta ya Tshisekedi ndetse mu buryo bujyanye n'imikoranire. Ibi rero nibyo biri gushengura Tshisekedi, benshi bakemeza neza ko ubu ngubu bisa naho nawe atazi aho ahagaze kugeza kuri ubu ngubu. Imikoranire irashoboka nyuma y'uko umwe mu badiplomate bakomeye cyane ndetse akaba n'umwe mu bakomeye muri UN, uyu ni James Swan wanabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yinjiye muri ibice M23 yafashe ndetse anyuze ku kibuga cy'indege cya Goma. Ibi kandi akabikora akoresheje kashi ya M23 yatewe muri pasiporo ye hariya i Goma, neza ku kibuga cy'indege. Benshi bemeje neza ko izi ari diru, ari kope zikomeye cyane, ari karita za politiki ziri gucangwa ku buryo Tshisekedi atamenya aho biri kugenda birengera. Kuri ubu ngubu rero ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara neza ko M23 yakomeje kugenda ikora igishoboka cyose ngo ibe yashaka uko aba baturage bari kuri ubu butaka bwa Kongo baza kugenda babona ibisa naho ari ibyo bifuza ndetse ari ibyo bakeneye.
abaturage kandi bivugwa neza ko uretse amahoro nta kindi kintu bakeneye kuko basa naho aricyo kintu bari banyotewe. Ibice 23 yafashe byerekeza mu bice bitandukanye by'umwihariko ibirimo ibikorwa remezo byose, imihanda yatangiye kubakwa ndetse n'ibindi bisa naho amashuri n'amavuriro. Ibi byose bavuga ko byari byarananiye Tshisekedi mu gihe kinini cyane amaze kuri ubutegetsi, ari kugerageza ibishoboka byose ngo abe yakongera no kwiyamamaza ku ntebe cyangwa se ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo benshi bavuga neza ko uyu mugabo ibyo ari kugerageza byo guhindura itegeko nshinga bitari bikwiye ndetse ko bitazamuhira cyane, kuko abakongomani bari kugenda bagaragaza uburyo batishimiyemo imiyoborere ye habe na gatoya. Ubu tuvugana rero bisa nkaho umwuka ari mubi hagati ya Tshisekedi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugaragaza neza ko zitari interested no kuba zakorana n'uyu mugabo, mu gihe ibyo bifuza gufata abana bifata bitanyuze muri Tshisekedi ukomeza kugenda agaragaza guhindagurika ndetse ahindura n'ibitekerezo buri kanya nk'uko amakuru agenda abivuga. Ubu tuvugana rero benshi baribaza ko rwabuze gica ndetse bakavuga neza ko ukuri kwamaze kumenyekana rukoma 23 yo ubwayiganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mikoranire ndetse n'andi masezerano mu buryo Tshisekedi we atatekerezaga. Ibi rero benshi bemeza neza ko ari byo bigaragaza neza ko Tshisekedi ashobora kwisanga yatewe w'inyuma. Bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gucanwaho umuriro mu bice bitandukanye, umuyobozi w'iki gihugu cya Kongo yamaze kwigira inama yo kugerageza kuba yashyiraho uburyo twakita uburyo bwo kwifasha kuba yakikura muri uyu muriro, nubwo bisa naho bitari bumworohere. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo bisa nkaho bananiwe urugamba. None perezida wabo ati ndabanza nirukane FDLR ndetse nyitsintsure burundu, maze ibijyanye n'amasezerano ya Washington byubahirizwe, ndebe icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda bongera kunshinja ngo nshyigikira umutwe w'iterabwoba. Abantu bati noneho Tshisekedi yaba avuye ubuzima akajya ibuntu kuko atangiye kuvuga ibifite akamaro benshi bamwifuzagaho, ataratangira gukurikiza inama za perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye wamugiriye inama akenshi zikaba zaragaragaye nk'inama zagiye zimushyirishamo ndetse akisanga yamaze kugwa mu murongo utukura. Kuri ubu ngubu umutwe wa FDLR ubarizwa ku butaka bwa Leta wa Kongo wasize ukoze amabara ku butaka bw'u Rwanda, aho wasize ukoze jenoside. Kugeza kuri ubu ngubu bisa naho uyu mutwe wamaze kwiyunga ndetse babaye bamwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo. Kuza kubivangura birashoboka ariko bisa naho bigoye, kuko iki gisirikare cya Leta ya Kongo cyagiye gifashwa kenshi mu bitero ndetse kigafashwa mu bice bitandukanye n'izi ngabo, aho benshi bemeza neza ko umukuru w'iki gihugu cya Kongo uyu mwanzuro yabafashe mu gihe yaba ushyize mu ngiro ushobora kuza kuba umwe mu myanzuro myiza. Ariko benshi baremeza neza ko uyu mugabo ashobora kutabikora ndetse bitewe n'uko ibintu biri kugenda abigaragara, ariko kandi benshi baravuga neza ko kuva byivugiye ari ukubihanga amaso, kuko yavuze neza ko bigiye guhita bitangira gukurikizwa. FDLR yamaze kwitandukanya ndetse n'igisirikare cya Leta ikaza kwirukanwa ndetse bamwe muri bo bagafatwa bakoherezwa mu Rwanda bakaza kubazwa ibyo bakoze ndetse n'imigambi mibi cyane bakomeje kugenda bapanga. Ibi rero benshi bakavuga neza ko ibintu byabigiye mu buryo, ariko kandi icyo benshi bemeza neza ko kigoye ni ugufata ingabo za Leta ya Kongo FARDC zigahuzwa na 23 ku masezerano yasinyanywa, ndetse bamwe mu bayobozi bo muri uyu mutwe wa 23 bakaza gushyirwa mu nzego zikomeye cyane za gisirikare ndetse n'inzego zifata ibyemezo. Ni ukuvuga ko ari uguhuza force nk'uko byigeze kuvugwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov, wigeze atangaza neza ko Tshisekedi yarakwiye kuba yakifashishije imbaraga 23 ifite bakaza gukorana nk'igisirikare bose bagasenyera umugozi umwe. Tshisekedi rero asa naho yari yaragiye akurikiza inama za mugenzi we perezida w'u Burundi wamubwiraga neza ko ibi ngibi adakwiye kubyemera, nyamara nawe yamaze kubona neza ko nta yandi mahitamo, kuko gutsinda uyu mutwe wa 23 biragoye ndetse bisa naho bitanashoboka ku rwego bamwe bavuga neza ko imirwano aho igeze Tshisekedi nta kindi yarakwiye guhitamo. Ubu tuvugana rero noneho igisa naho cyabaye agaterera nzamba, nyamara abarundi bo bakishimiye ariko bisa naho bitari buze guhita bikunda. Ni ukwirukana burundu ingabo z'abarundi mu bice ziherereyemo by'umwihariko
by'ibiseke bya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira ndetse n'ahandi hose habarizwa barracks z'izi ngabo. Nubwo izi ngabo zo benshi cyane batekereza neza ko kuvuga ko zava kuri ubutaka zabyakirana yombi kuko zaje ubundi abenshi basa naho batabyifuza, ari nayo mpamvu uru rugamba rwagiye rubagora mu mirwano yagiye ibera mu bice bitandukanye. Ingabo z'abarundi zagiye zihatakariza ubuzima ku rwego ruteye ubwoba. Kugeza kuri ubu ngubu rero hakaba hakomeje kugenda hagaragara abasirikare benshi b'abarundi bakomeje kugwa kuri uru rugamba, ndetse bikemezwa neza ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gikomeje kugenda gitikirira hano. Nyamara uyu mwanzuro mu gihe waba ushyize mu bikorwa, abasirikare b'abarundi bakaza kuva kuri ubu butaka bakaba basubira iwabo, byaza kubafasha cyane kuko byemezwa neza ko ubu kugeza ubu ngubu uko urugamba ruhagaze, iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje gutakariza abasirikare kuri ubu butaka. Benshi bakavuga neza ko amasezerano Tshisekedi afitanye na perezida w'u Burundi ku bijyanye n'aba basirikare baje nk'abacancuro, nyamara perezida w'u Burundi akababeshya ko bari gufasha umuturanyi, nyamara bisa nkaho ari ukubagurisha ku madolari menshi cyane ndetse n'amazahabu yagiye yoherezwa akoherezwa uyu mutegetsi w'u Burundi. Ubu rero benshi baremeza neza ko abarundi ari bamwe mu bateje inkeke kuri ubu butaka mu gihe baba havuye amahoro yakongera guhinda. Nyamara bisa naho bigoye kuko perezida w'igihugu cy'u Burundi afite ubwoba bukomeye cyane bitewe n'uko yagiye agaba ibitero kuri M23 ku isaha n'isaha abasirikare be, mu gihe baba bafashe umwanzuro wo kuva kuri ubutaka M23 ishobora kumutera. Nyamara n'ubundi akirengagiza neza ko abari gupfa bari gupfira kuri ubutaka bwa Kongo ari abasirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi kisa naho gifitwe na M23 n'abasirikare benshi cyane bari mu bihumbi byinshi. Abapfuye bo nyine ubwo baragiye byararangiye, ariko igisirikare cya leta y'u Burundi bivugwa neza ko kiri gushaka process izo arizo zose cyanyuzamo ibiganiro maze ngo habe gusaba imbabazi kugira ngo maze iki gisirikare cya M23 kize kurekura bamwe mu basirikare b'uyu mu iki gisirikare nyine cy'u Burundi bafitwe. Gusa hagiye habaho ibiganiro byo kuba bahererekanya imbohe z'intambara, ariko bagasanga u Burundi nta mbohe z'intambara za M23 bafite, ndetse M23 niyo ifite umubare munini cyane w'abasirikare batabarika. Ubu tuvugana rero igisa naho ari urwikango rukomeye cyane rwongeye kuba i Kinshasa, ndetse nyuma y'uko perezida w'igihugu cy'u Burundi abwiye Tshisekedi ko bakwiye kwicara maze bakisubiramo bagasanga gusaba M23 imbabazi byaza kugira akamaro, maze ngo bongere kurekurirwa abasirikare bafashwe mpiri, dore ko ari benshi maze bafungiye mu bice bitandukanye M23 ifungiramo abafatiwe mpiri ku rugamba. Ibi rero benshi baremeza neza ko isa naho ari intsinzwi, ndetse yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bose basa naho bafite ubwoba. Bisa naho M23 yamaze kubereka neza ko propaganda baba bari gukora zose zisa naho zakomeje kuba impfabusa. Tshisekedi we ibi asa naho atari bubyumve neza kuko yirahiriye kenshi avuga neza ko asa naho atazigera apfukamira M23 kandi ko atazicara ku meza y'ibiganiro nayo ngo bagira ibyo baganira. Nyamara benshi bamubwira neza ko ibi yavuze agomba kubirengaho kuko nta yandi mahitamo afite. M23 yamaze kumudomina mu bice bitandukanye, noneho byageze muri politiki iramurangiza neza. Tshisekedi asa n'uwamaze kugwa mu mutego wateguwe. Ubu tuvugana rero bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi n'ubwoba nawe ari bwinshi, ndetse abasirikare bo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bakuru bayobora iki gisoda cy'u Burundi basa naho bakomeje kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, bamwibutsa neza ko hari abasirikare benshi ibihumbi n'ibihumbi bafungiye ku butaka bwa Kongo bagiye bacakirirwa muri uru rugamba. Abahaguye nabo ntibabarika ni benshi. Ibi byose rero bikaba ari byo bivugwa neza ko abagabo babiri, yaba utegetse igihugu cy'u Burundi ndetse n'utegetse igihugu cya Kongo, bari kugerageza kureba uko bakumvisha M23 ibiganiro maze bakayisaba imbabazi ikaba yabasubiza abasirikare bafatiwe mpiri kuri uru rugamba. Abasirikare yaba Barundi barafitwe cyane, ingabo za Kongo nazo ni nyinshi bagiye bafitwe na M23 mu bice bitandukanye. Hari abari Katindo hariya za Goma, hari abari za Bukavu, mu bindi bice bitandukanye imbohe z'intambara zigomba kuba zirimo ni benshi, n'ibihumbi n'ibihumbi. Benshi bakavuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi ubu noneho M23 iramutse ibemereye ibingibi bishobora kuza gutuma basi igitutu kuri perezida kigabanuka, kuko umubare w'abasirikare bafitwe ni benshi.
Burundi nubwo abapfuye nabo ari benshi cyane ariko bisa naho basi ibingibi byaza guhoza amarira ndetse bikaza kuba byagabanya igitutu kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ariko icyo kwibazwa ni kimwe, ese M23 iraza kubyemera ibyumve ize gufata abasirikare b'Abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo abo yagifata bose ibarekure gutyo gusa mu gihe babaga baje kwirwanya ndetse bakoresheje ibitwaro biremereye cyane birimo na drone ndetse n'indege z'intambara ziremereye cyane? Ubu benshi bemeza neza ko M23 ibingibi bitarikwiye kubyemera ndetse akwiye gukomeza gukanda hababaza kugeza ubwo Abarundi bafashe umwanzuro wo gukura izi ngabo zabo kuri ubutaka bwa Kongo. Ndetse benshi bibaza impamvu perezida w'igihugu cy'u Burundi asaba imbabazi ndetse agasaka kuba bagirana ibiganiro kugira ngo arekurirwe ingabo nyamara n'iziri ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye atarazicyura, ndetse bikagaragara nkaho ari ukwikunda cyane. M23 nta n'icyo ishaka kubivugaho, yikomereje ingamba zayo ndetse urugamba ruracyakomeye mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo bo bakomeje kugenda bagerageza gukora igishoboka cyose ngo baze kubona umuti w'iki kibazo. Nubwo bimeze bityo urugamba rwo ntirigeze ruhagarara na gatoya. M23 hariya za Masisi ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo, bisa naho M23 yamaze gushinga imizi, kuyitsimbura bisa naho bigoye. Uretse muri Kivu y'Amajyepfo ndetse hariya mu nkengero z'umujyi wa Uvira n'ibindi bice hagiye hagaragara M23 ikiri gukora muvoma zitandukanye yisuganya ifata utundi duce, ariko za Masisi bisa naho M23 yamaze kuhashinga imizi ku buryo byagora igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba cyagerageza gutsimbura M23 muri ibi bice nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero harakomeza kugenda humvikana ibisa naho ari ibiremereye cyane biri kuvugwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bakagaragaza neza ko aho urugamba rugeze ubu Tshisekedi yarakwiye kwemera ibyo asabwa n'uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo. Abaturage baherereye muri uyu mujyi wa Uvira baremeza neza ko ubwoba n'igihunga ari byo biri kurangiza ingabo ziwukontorora, ni ukuvuga ingabo za leta ya Kongo ndetse zifatikanyije n'igisoda cy'u Burundi. Hakazamo abasirikare ba Wazalendo benshi cyane nabo babarizwa muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zawo. Gusa mu nkengero haba abasirikare ba Wazalendo bamaze gusa naho bakuyemo kuko ibyabo byari ugusahura ndetse no gufunga imihanda bakoresheje amabariyeri. Ibi byose M23 isa n'iyamaze kongera kubikuraho maze inzira zikaba nyabagendwa. Ariko abaturage benshi bavuga neza ko izi ngabo zisa naho ziri guhuzagurika zikanga baringa buri kanya kuko bamaze kumenya neza ko intare za Sarambwe zifite bamwe mu batasi bakomakomeye bamaze kwinjirira uyu mujyi. Ibintu rero bikomeje gutera ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Amakuru atugira haravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi nikimara kwemera urupfu rw'abasirikare babo bishwe n'izi drone za M23 ku rugamba, bishobora kuza gutuma igisirikare cy'u Burundi cyemera kujya mu isoni nyine ndetse n'ikimwaro bakaza gufata imibiri y'abasirikare babo, kuko ubu tuvugana naho bari bakambitse twakita nka kampu cyangwa se ikigo gitoya cy'izi ngabo z'Abarundi. Iki nacyo cyamaze kwigarurirwa nk'uko amakuru abigaragaza. M23 kimara kuhatera ikoresheje drone, abasirikare benshi cyane bari bahari. Amakuru yemeza neza ko bafashe umwanzuro wo kwirukanka amasigamana bava muri ibi bice bita byigarurirwa n'intare za Sarambwe. Ubu tuvugana ingabo z'Abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bari kurwana bakoresheje imbaraga zose ngo barebe ko bakisubiza ibice bya Puezero. Kuva Abarundi baza gukurwa muri Puezero ndetse bagakurwamo 100% n'igisirikare cya leta ya Kongo, bisa nkaho umusada ndetse n'ibindi byose bakiraga bitari kubageraho ndetse n'ibyabagiragaho bikabageraho bigoye ndetse nanone bituzuye nk'uko amakuru abigaragaza. M23 kimara gufata umwanzuro wo kwinjira hano muri ibi bice bya Uvira ndetse ikaza gufata na Puezero, bisa nkaho yari yamaze kunoza umugambi wo kuburizamo imbaraga zishobora kuza guturuka inyuma zije gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu tuvugana benshi bari kwemeza neza ko aho imirwano igeze Tshisekedi icyo yakora ni kimwe n'ukwemera ko uru rugamba yarutsinzwe ndetse yagaritswe, maze akaza kwicara ku meza akemera ibyo asabwa kuko yanze gukora ibyo yasabwaga mbere urugamba rutarakomera, maze ngo M23 nayize kugira izi confidence zikomeye cyane maze itangiye kuba yakorana n'ibindi imiryango ishinzwe amahoro ku isi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubu tuvugana rero M23
M23 imaze gusa naho yatsinze Tshisekedi mu bijyanye na politiki. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo amakuru arabagaragaza basa naho batagifite morale ku rugamba, bisa naho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gucika intege mu buryo bwose bushoboka nk'uko amakuru n'ibimenyetso bikomeje kugenda bibigaragaza. Ariko benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu uretse impfu z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo, ubundi ibindi byose biri ku murongo prime ndetse n'ibisa naho ari agahimbazamusyi biri guhabwa aba basirikare kugira ngo barebe ko bashobora kwitwara neza mu bijyanye n'urugamba, ariko byagoranye cyane. Hakurya ku butaka bw'Igitega, aha ni mu bice bisanzwe bituwemo na perezida w'igihugu cy'u Burundi, amakuru avuga neza ko naho bitameze neza kuko bisa naho abarinda umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko n'ibindi bice bikomeye cyane by'ingenzi hariya byatangiye kugenda byongerwaho abasirikare bashya ku ngoro y'umukuru w'igihugu hose, nk'uko amakuru abigaragaza neza ko General Neva asa naho atizeye bamwe mu bayoborana iki gihugu, yemeza neza ko isaha ku isaha bashobora kumucunga ahugiwe mu bikorwa bitandukanye, bakaza kugenda bamutembagaza ku butegetsi nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ubu tuvugana rero hano ku butaka bw'u Burundi neza neza amakuru avuga neza ko ibintu bitameze neza cyane, kuko umukuru w'igihugu akomeje kwikanga ibisa naho ari bigamije kumuhungabanya umutekano ndetse no kuba bamuhirika ku butegetsi nk'uko nawe ubwe akomeza kugenda abyivugira. Tshisekedi ashobora kwemera ari ugutanga amahoro muri ibi bice maze bikaba leta yigenga, ibyo benshi bakomeza kugenda bahurizaho ko ari cyo kibazo gishobora kuba igisubizo cy'iki kibazo ndetse ukaba umuturambye cyane. Ariko benshi bavuga neza ko ibi nawe Tshisekedi adashobora kubyemera kuko azi neza ko ibice 23 yigaruriye ni bimwe mu bice bifite ibijyanye n'agaciro gakomeye cyane, birimo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi nk'uko amakuru agenda bigaragaza, ndetse nka za Rubaya n'ahandi na za Masisi. Tshisekedi kuhatakaza bikaba byaba bimwe mu bintu byamugora cyane. Kuri ubu bisa naho 23 rero yahise ifata umwanzuro wo gutera urwatsi ibitekerezo bya Tshisekedi, ibisa nkaho yari ari gutekereza byo kuza kuba yafata umwanzuro wo kwicara ku meza y'ibiganiro, ariko benshi bemeza neza ko ubu ngubu ntacyo afite ashyira ku meza kuko n'ubundi 23 yabimusabye itarinjira mu rugamba, abitera utwatsi. Kuri ubu noneho nta n'amahitamo afite. Ubu hahise hafatwa umwanzuro ukomeye cyane ndetse wo kumwereka ko bagomba kumucanaho umuriro. Tugikomeye cyane cya 23 kuri leta ya Kinshasa gihita gitangira ubwo aho General Sultani Makenga uyu mugabo yese afata itegeko rikomeye cyane ryo kuba afata abasirikare be agafata umuhanda werekeza i Kinshasa ndetse no mu nzira zaho. Ubwoba ni bwose ubu tuvugana kuri Tshisekedi, ndetse abahanga mu bijyanye no kumenya amakuru bavuga neza ko intare za Sarambwe zijya kubitangaza hari abasore bazo bamaze kugera muri iyi mihanda bakora nk'abatasi ku buryo bukomeye cyane, bamwe bari mu baturage ku buryo biborohera kumenya inkuru ndetse n'abashobora gucengera muri ibi bice. Ubu tuvugana rero inkuru nyinshi zirasobanura neza ko igisirikare cya Kongo gikomeje kugenda gisa naho gitegwa imitego, ariko benshi bakemeza neza ko Tshisekedi nawe ubwe ari umwe mu bakomeje kugenda bashyira igisirikare cye mu kaga gakomeye cyane, kugeza ubwo akomeje kugenda bahinduka mu gihe yari yaravuze ko bazarwana bakirukana izi nyeshyamba kuri ubu butaka nk'uko yabigirwagamo inama na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse akemera kumuha abasirikare, nyamara bikaba byararangiye ibi byose bisa naho bibaye imfabusa. Kuri ubu rero Tshisekedi bisa naho nta mahitamo afite. Se uribaza ngo amahanga yemeye kumufasha ndetse no kumurwanirira bimeze bite? Aba bose bakomeje kugenda bamurerega igisa naho yamaze kubona neza ko uyu mugabo ashobora kuba yazisama yasandaye mu gihe intare za Sarambwe zaba zanzuye kwerekeza i Kinshasa. Tuvugana ni mu gihe indege yitwa Sukhoi 25 imaze igihe itagaragara ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba, imisha bya bisasu biremereye cyane, aho yabirasaga hasigaraga habaye neza amatongo. Izi ndege inyinshi zarahanuwe ndetse izitarahanuwe zabashije kwangirika ku buryo bivugwa neza ko nta ndege yo mu bwoko bwa Su-25 cyangwa se Sukhoi 25 yemerewe kuba yahaguruka, nta bushobozi bifite, dore ko bivugwa neza ko hasigaye ebyiri nazo zangiritse ku buryo bukomeye cyane ku buryo zidashobora kugurutswa mu kirere.
inyinshi zahagurukiraga ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, izindi zikava Kisangani, dore ko zari zarazengereje ibice bya Minembwe, ariko biza kurangiramo 23 n'amadubu bafashe systeme n'uburyo bushya bwo kuba bakirwanaho bagahanuriza indege. Izi sizo nje kuvuga izindi ndege zari zarasimbuye izi Sukhoi, bivugwa neza ko zamaze guhanurwa mu buryo budasubirwaho. Izi ndege harimo na drone ebyiri zo mu bwoko bwa CH-4. Izi ni drone ziremereye cyane, nazo bivugwa neza ko zituruka mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubu tuvugana rero amakuru agezweho haravugwa neza ko izi drone ebyiri zahanuwe, hagahanurwa n'indege yo mu bwoko bwa Apache ruko butazi. Ndagira ngo manze nkubwire ko izi nazo ari mu bwoko bw'indege bibi cyane. Imwe muri zo yahanuwe, ndetse ndakubwira ko ari za ndege za gisirikare ziba zifite imbunda, ndetse imwe isa naho iri mu gice cyo hasi, ariko kandi zikagira abapilote babiri ndetse n'abandi basirikare babiri ku mpande. Ni ukuvuga ngo buri ruhande ruba ruriho babiri, maze abane baba bafite imbunda ndetse n'ibimeze nka jomeri bibafasha kureba hasi kugira ngo baharebe neza, maze bagende bamenya aho bagenda basheringa. Iyi nayo yahanuwe, ndetse bisa naho yahanuwe mu buryo busa naho bworoheye 23 yo. Ibi nabyo ndabikubwira, ariko kandi ni imwe mu ndege zababaje ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo, iyi Apache nk'uko amakuru abivuga. Iyi Apache rero bivugwa neza ko yahanuriwe neza mu birometero 3 gusa uturutse hariya za Puezero, ndetse bivugwa neza ko iyi Apache yo itari yahagurukiye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior ku butaka bw'u Burundi, ahubwo yari iturutse mu bice bisanzwe bikontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ngira ngo izi kajugujugu murabizi ko bidasaba ikibuga cy'indege kinini cyane, zishobora no guhagurukira ahariho hose. Ubu tuvugana na amarira n'agahinda n'indi ndege bivugwa neza ko yari y'intambara, ariko tutaramenya ubwoko bwayo, ariko ngo yo yifashishwaga no mu bijyanye n'ubutasi cyane, ikurura amashusho ndetse n'ibindi byose bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana rero izi zose zamaze gushyirwa hasi, kuko amakuru yemeza neza ko 23 yaje kubihanura mu gihe byose byari byapanzwe kugaba ibitero ku birindiro by'intare za Saramwe ndetse n'amadubi z'ingabo za MRDP z'abanyamurenge. Amakuru arakomeza kugenda asobanura neza ko igisirikare cya Twirwaneho gikomeje kuba nkaho ari gishya cyane, kirimo kiratungura abo bahanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugeza ubwo mu bamwe bifashishijwe mu guhanuriza indege nabo barimo kubuko bisa naho bamaze kugenda bakoraboratingana na 23. Ibyo bari kugenda barwanira n'ubundi bamaze gusobanukirwa neza ko ari bimwe nta kabuza. Ubu rero hateganyijwe igisa naho ari ukumenya iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari buze gutangaza, gusa bisa naho hari igisebo ndetse n'ikimwaro gikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko ntacyo bategereje kiza gutangazwa n'izi ngabo, uretse ko benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nyine cyamaze cyo gusa naho gitunguwe, ndetse ibikoresho bijyanye no kurwana hakoreshejwe ikirere hasigaye ingerere. Ari nayo mpamvu barimo birinda kubishora ku mirongo y'imbere, kuko biri guhanurwa ku buryo butunguranye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ni bamwe mu bari kugenda bagirwaho ingaruka n'uru rugamba, ariko abarundi nabo bari gucakirwa ni benshi cyane, ku buryo uru rugamba benshi bavuga neza ko kuba wa predicting uko ruzarangira ari ibintu byoroshye cyane, kuko igisirikare cya 23 nicyo gikomeje kugenda gitsinda ndetse kigarurira ibice bigiye bitandukanye. Abasirikare b'iki gisirikare cya 23 bivugwa neza ko abenshi bakomeza kugenda basa naho bari kwivugurura mu buryo bw'imirwanire, ndetse bakadivansinga mu buryo bwa tekinoloji, ari naho bakomeje gukura imbaraga zo guhanura izi ndege z'intambara z'iki gisirikare cya leta ya Kongo. N'amakuru agaragaza neza ko ingabo za 23 zamaze kubona ingabo z'abarundi zamaze gutonda umurongo. Bari abasirikare benshi cyane, ndetse bari kunyura mu bice bitandukanye, bisa naho hari ibice bigera kuri 3, ariko byose biri mu gace ka Rumbishi. Maze 23 iza gufata umwanzuro usa naho ari umwanzuro wo gufata riske yo kubareka, maze bakaza kwegera neza uyu musozi, kuko yabonaga neza ko nibamara kumanuka iki gice cya za Rumbishi kugira ngo baze kongera gusubira inyuma biza kubagora, mu gihe baza kuba bamaze gusheringwaho amasasu menshi cyane bakimara kugera muri ibi bice, ndetse berekeza ahitwa Numbi. 23 yari ifite abasirikare bagombaga guturuka imbere, nuko
batangira kurasana ku buryo bukomeye cyane. Abarundi bumvaga neza ko bagiye kwa divansinga nyine bagakora ibishoboka byose nk'uko bari bapanze urugamba, ariko ingabo za M23 zaturutse ahitwa Ziraro ndetse na Shanji n'ahitwa Cyambombo nizo zabashije kurangiza izi ngabo z'abarundi zisanze ziri hagati y'imisozi zigoswe n'abasirikare. Gusa abasirikare b'abarundi icyo bakoze bagerageje kwikura muri ibi bice, igisa naho ari uguhangana baragikomeza kuko n'ubundi babonaga neza ko nta mahitamo bafite. Nta bagerageje kumanika amaboko ngo babe bafatwa mpiri ndetse baze kwemera ko batsinzwe, ahubwo icyatumye habwa abasirikare benshi cyane ni uko bakomeje kurezista bakemera kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Gusa hari n'abarokotse kuko bisa nkaho nabo bagiye bakoresha imbaraga z'umurengera bakanyura mu bice bigana mu bibaya nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Iyi nkuru ikimara kugera hakurya Igitega ndetse na Bujumbura yabaye imwe mu nkuru z'incamugongo. Nanone perezida w'igihugu cy'u Burundi, abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bongera kumwibutsa bati tureba ko ingabo zacu zimariye kuri ubutaka bwa Kongo. Ibintu bisa naho byakomeje kugenda bifatwa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi bino abikora bisa naho atabyumvikanye na bamwe mu basirikare bakuru. Ubu rero haravugwa igisa naho ari intsinzi, ariko abasirikare barenga 100 ikiriyo cyabo ntabwo haramenyekana uko kizakorwa. Ese imirambo yabo ko myinshi yasigaye hariya batabonye uko bagenzi babo bakura hariya iraza kuboneka bite? Ese iraza guhongera ishyirwe mu cyobo? None abasirikare b'u Burundi bakomeze kugenda bateshwa agaciro na leta yabo. Ibi nibyo bitegerejwe, gusa bisa naho bitari buze kugwa neza. Uyu mugabo uteretse igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ukomeje kugenda agaragaza uburyo igisirikare cye kitari kuba cyumva uburyo bwo kuza ku butaka bwa Kongo, ariko bikaza kurangira boherejwe, ibiri kubaviramo gutsindwa ndetse no gukubitirwa mu bice navuga neza ko ari ibice bigiye bitandukanye bifatwa nkaho hari n'ibice by'ingenzi. Ubu tuvugana rero haragaragara ikimeze nkaho ari ubwoba budasanzwe mu ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ibice bafite ntabwo bizeye ko bashobora kubigumana kuko bisa naho M23 noneho iri gukoresha imbaraga twakita iz'umurengera, imbaraga twakita zidasanzwe, kuko ubu tuvugana igisirikare cya M23 cyo cyamaze kwemeza neza ko nibyo koko imirambo y'abarundi yuzuye hariya ndetse bashobora kuza kuyifata bakajya kuyishyingura, ariko bigasa naho ari undi mutego ukomeye cyane kuko nta musirikare w'umurundi ushobora kongera gutekereza kwerekeza muri ibice bagenzi be bahuriyemo n'uruva gusenya nk'uko amakuru abigaragaza. Ubu tuvugana rero byinshi cyane mu bimenyetso byerekana neza ko n'umujyi wa Uvira usa naho uri kugenda ujya mu kangarateta. Abasirikare b'igisirikare cy'abarundi bawurimo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo badafite garante, nuko ibice byose bikikije uyu mujyi ndetse n'ibice by'ingenzi byerekeza muri uyu mujyi byose ubu ngubu tuvugana bisa naho byamaze kugotwa, ndetse intare za Sarambwe zisigaje gukora ku rutsinga maze abasore bagahita bamanuka mu mujyi wa Uvira. Ubu rero bisa nkaho abarundi n'ingabo za leta ya Kongo uyu mujyi zitagifite garante zo gukomeza kuwukontorora kuko bisa naho inkengero zawo zose zamaze kugeramo igisirikare cya M23 ndetse na Twirwaneho. Perezida w'igihugu cy'u Burundi binyuze mu butasi bw'u Burundi yamaze kuvumbura amakuru ko Red Tabara uretse ibitero yateguye ndetse hari byamaze kugenda bishyirwa mu bikorwa mu buryo butandukanye, kuko hasigaye kurekura ibirokete biremereye cyane mu bice bamaze guteguza. N'amakuru ubutasi bw'u Burundi bwahe perezida bumubwira neza ko isaha ku isaha ku butaka bw'u Burundi hashobora kuza kumvikana ibiturika biremereye cyane, ariko kandi ntibigeze bamenya amakuru y'aho biturikira, ndetse gusa icyo bamenye nuko ari Red Tabara ngo iri buze kugenda itanga isomo rikomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi yaje kumenya neza ko hari bamwe mu basoda bakuru mu gisoda cy'u Burundi FDNB bamaze kuba bajoyininga Red Tabara mu buryo bw'ibitekerezo. Ibisa nkaho uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagerageza kumutembagaza ndetse no kumubirindura ku butegetsi. Ibi byose biragaragazwa n'ibimenyetso bamwe bavuga neza ko ari ibimenyetso byerekana neza ko Red Tabara yamaze kugira imbaraga zidasanzwe. Hari abasirikare b'u Burundi baheruka gutoroka igisirikare bigira muri izi nyeshyamba za Red Tabara. Ibi nabyo byabaye ikimenyetso cyerekana neza ko hari abakuru mu gisoda cy'u Burundi bafite gahunda y'uko uyu mukuru w'igihugu
w'igihugu cy'u Burundi atazongera kuyobora indi manda. Nyamara nubwo bimeze bityo, amatora y'umukuru w'igihugu imyiteguro irimo irakorwa ndetse irarimbanyije, ariko bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ari gutegurirwa ikimeze nkaho ari icyobo ndetse adashobora gusimbuka. Ubu tuvugana haravugwa ibisa